Tini ang sanani masuk mani okay Motha ni kok no tui Motha ni kok no age ba ang saka kawang mana ke Motha hai pana o kok no tui ang sajagia ko hain bagi ang tini Motha ni paithak eba keba Motha paithak ko tama nginai tama ngai bon tui ang kisi satini kok sawana ang akira bo nirok naya kong ke nai nebi mana Motha ni kok no klaijak ba YouTube ko rozak tongo aro Motha tuma bu boni kok de Motha bokro pila mana Motha bokro asai graka baik asai graka bon tui ingke Motha ni members sebarok bu sebarok bu Motha ni members sebarok Motha ni member ngiman kaitu ni mokolo sebarok bu Motha ni member abu bu tongo ingke tebu klaijak tongo Motha ni podre pod sini mung ingke kawa sini jak mung tabok Motha engka tabok bunga Motha engka anggur bupang Motha engka temanai emo mal mata flock English ke flock ni ho ke omo hai ke kabang mana klaija ki tongbu ni rong naya kong ke nai bi mana ke tini ni ke Motha jengkawa boni pai mani ko tong nai pai thago Motha tama ngai nai po Motha ni pai thak destiny tama pai thak tama ngai bono jong tini wan sok lai na bon se sikang Motha ni podre pod sini jak mung bon belekna nangge bon nai ne bedi jotno Motha ni piles kang je sajak rong nai ma ke sawu do Motha angka buma no turona khai Motha angka kaito ni besak Motha angka juman sobre Yesus Kristo ni hazak kata Motha angka do rondi anggur bupang omo hake sajak to inga padi tini no sen lam rolai siwana sen tini no nai liwana ke Motha ni paithak Motha paithago toma ngai nai belekena sijak nai ko Motha toma nai toma mala tabok Motha pilana saka pilawan pajak tong Motha toma Motha mane na kono potoma tangge aro cross roza omuya Motha mane sen nok sujako nokia mokai tu ni mokolo Motha mane bible le mote Motha mane je kubu ke asai katal inja bose Motha mane na in Greek kok by ecclesia mane na saiwi ringri nazak ngakeba susai nazak ngakeba kaitor by ringri nazak songri nazak susai nazak boni thui by tikase kok by sung sai mana je kubu ke asai katal inja bono kaitor ni Motha bono Motha kabang ma ok Motha no srai ke tini borogro ba kabang ma borogro no bujiya tamai wanso okay ang baptis naka ang giza tini mondoli bai temanai bumung register khairi kya ngena ang Motha ni member ngka phiaba osung sani Motha ni member ngi mana haibana kaitor ni Motha ni member ngi meya biblical ni mote Motha ni member ngi meya obosung srai age bu khaijak tongo niro nai ni mana ngke tabo church ba Motha paithago toma ngai jeng Motha Yesus Kristo paipro ngke u Motha tabo Motha mang tabu bono poito plai nai bobai ringi naza asai katal ngza u Motha Yesus Kristo Teisa paipro boni Motha no boti sai itlang nai bono rapture jengno boni Motha no boti sai tlang nai o Motha no tisai tlang mani yagulo 7 বছর ni kosto tekto
bisisni kosto tekto sophainai ike u kosto tekto ni sikangna kaitol boni mothano jini suprai jisu Kristo boni theibai susamani mothano boti sawi langnai obono hani hai obono rapture जों मैथ' नारथाय गायनै वाइनै गायदर नि बुस थुमुं सफैनाय गायसांखा बनु सिनियारनो बो बुस थुमनाय ते गायसांखा बनि बसा बनि मथा न बो बुस थुमनाय ताव फियाबा उ बुस थुममानि आबो completely जुदा boni besar no bo bustu mani ke tabo sokat ro ni bagi bustu mani mane na tabo roni sini test porikha nama hai phiaba soitan phiaba sungsani boro bono poito khlai arok no ke botamani bustu nai bono morkiwo mol brum brum ni bagi ki khlai sobo ni bagi ge sini jeng busuk samung khlai ka boni motharok no boni besarok no ke jeng busuk samung khlai ka bosu kokna ka ono gyi bo jeng mane jengno amo khlainai judgment of judgment seat of Christ ni ge aro jengno bustunai jengno sokat ro ni bagai boni besaro eba motharok no ge hai bisisni kosto tekto ni sekangna umotha disajaki langnai. First Thessalonians chapter 1 verse 10 on 11 pagi. Ge u bisisni kosto tekto ke tang rulo ang obrong tu yeshawana obrong sung sitai. Of course nuglangia je kebe azai ka tang ke obrong nuglangia hai kana jeng bono sitai. Bisisni kosto tekto ke aro kaitor boni jole mano bo yagul sunai boni jole mano bo aro luklai ronai abasi sing regulation no phunuk jakoni o sing lugo o kok ka mano lugo ang ulorogo obroti kok samon ke First Thessalonians chapter 1 verse 10 Puila Thessaloniki chapter 1 verse 10 ang poiwana verse 10 aro 9 by 10 ek loge suija aiban poreson no ni sino jeng norok ni aro thanpru norok jungno bahai ke yacha sokha pia kubo kethang kaidoni selen khati tutui jukno khani phainai hingmani bini saslano naisingei tongna bagai norok bahai ke takjak mutai rokno yakadei kaitoni thani phaikya o kokno o borok rok sawi man tongo bini asajla ungkha jisu bo kaitor bai gothöini muthangei tisajaka kaitor jolejagei yagul suna hangmani yakni bo jungno pioka ni ornadi kaitor yagul sunai hnei sabui ready khai tongmani yakni jisu Kristo Calvary cross o thei jungno pioka je bono poito khlainai bo yoka bon motha rok tone bagai bisis ni tekto kosto thangya tomana mala a bisis ni kosto tekto ungka kaitor jolewi yagul sunai boni jole mano bo luklai nai aro e kwang mo hai phringnai tongo je tomanai Motha kesar kosto tektoni kesaro seti sajagi tlangai owai phungnai botongo niakeba rapture bisisni tekto kosto tektoni paithak seti sajagi tlangai ngetseng wan subai nai man logically bisisni tekto kosto tekto ongka kaitor jole jagei bo jole manosi luklai ronai engke boni pushar rok no botomani bagai boni jole mani luklai mani kosto tekto bo harna obo mane impossible
bisnisni kosto tekto pola ketaru te kerikya. Pola ketar kerikya mana na coba naik kerikya, lampun naik kerikya, tuikol naik kerikya. Aro omo hai ini na, okay? Obo orang bisnis sung serai ke sung siwi mana rapture ni pore o bisnisni kosto tekto sopai nai. Gaboni ya gulong ke Millennium Kingdom sopai nai. Millennium Kingdom ni pore ke ya gulong ke tuma mol brum dole bagai mol ke bai chuk no ha simi tongruk sinai. Jabai ke kaito ni capca. Ke sing ang mathai wo kisah pore wana mathai 24 36 by 37. Motha 24 36 by 37. Motha 24 36 by 37. 36 by 37. Ang purwana asal by azora bupro paino abo kebo sawi manya. Zupno hani suwari rog biya, sajla biya, apa simise abo sawi mano. Borok ni sajla pai puru ke noa ni furu nga haise ngana. Oro tomaisa o zora jisu kipili painai boni Motha no tisa itlamoni bagai o zora no kebo samaya. Abo apa simise sai mana. Kebangun borok ngomong hai tunggu. Oh, jisu opro painai pu. 앞으로 파이네이프 아이 박사 사랑이 동 그러니까 어버 하이 사랑이 걔는 전 바이블을 못해 그만 우보로 달라 파키바스 하이블 바이블을 사고 것이 시야 지수 사고 앙사 시야 아파까노 가리 것이 시야 of course 지수 시우 하이프는 것도만 앙사 시야 내샤 그만 몰래 버럭로 레디케 동튼 정말 뭐 까이도 보시오 아니 바게 뭐 사랑카 어머하이 분홍색 나이 이게 1 Thessalonians chapter 5 verse 9으로 타는데 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Ang porigono verse 9. Kaitor jole jagay yagul sumabagay jumno jongya. Jini supray Jisu Kristo ni bising tei mothangna bagay se bo jumno jongo. Na dioro tama kaitor jole jagay yagul sunani bagay jumno jongya. Jumno sainaya, jumno piogya, jumno mothangya. Yagul sugoni bagay. Jumno boy baksa tongrogoni bagay se jumno piogo jumno susawo. Hani bagay Kristan kebu-kebu asai katal engza kebu-kebu kaitor ni borok ke bo kosto tekto haya. Bisnis ni kosto tekto haya. Teman mulai bisnis ni kosto tekto ka kaitor yagul suwana kait suwi jole jak mano luklai bani yagul suwani ni se bobono ujorano naragi tongo. Okay, jeng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 by 17 no nugu bo tuma bo osungsara pilas kang totro khorang sopainai boni yagulo bo phainai ingke osungsara bo yapri ropaya no boro ke phaiye pilas kang bono poito khlainai boro thija boro hakoni basanai ingke je kathang tongnai bo bai thangnai ne 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 by 17 no jeng nugu ingke jeng jodono kebu-kebu ke asai kathang engza boro bai kaitor bai mol brum tongwinai boni tong thayo tabo baksa angte belum saga baksa omo haisawu bisnis ni kosto tektonik kecaro se rapture ngai baksa ba hai ni sawo bisnis ni kosto tektonik paithak se rapture ngai obo kai ngai no bible mote jaya teman mulai bible sawo nang jeng Matthew chapter 24 38 by 39 rogo sawo nang teknon jeng porika 36 37 no koisi sia hani bagai Jisu Kristo sawo nang naisong wi tongdi tatudi be watchful siam ke tongdi who's ke tongdi ini sia okay teman bagai koisi sia bopro painai
Enggak tahu, jadi rapture kesaro bisnis ni tektok kosto ni kesaro engkang ke, sengsotan siu, siu mana lek hawi mana, teman yang mulai bokro kosto tektok ceng, aros agero gua ang sama ni tanggu, aro teman yang Jews rong ni temple senamjak kangkene nai cuma ni sengma ka, ai bela, soitan raja sana, teman yang ngomong nai temple senamjak ni tak tu baru ni temple keri, temple temagu, temple nanti ibu ang ulo kelas kaya na, temple mana tahu, age Israel ro hasing kungo angke tabernacle, boleh Solomon ni jorawo temple mondi tangjaka borni aro angke boni ya golo teman boni ya golo Jerubabel ane Babylon basibai jaka boni ya golo Jerubabel tangpai kya angke Jerubabel tangmani bogu AD 70 wo Roman bai sebai rozaka kisaban kerikya sebai rozaka angke apron simi temple kerikya angke Solomon ni pilas kan Solomon tangka boni ya golo Jerubabel tangpai kya angke boni ya golo ngete kerikya angke u temple bo hai Bible sawo hai snazak pinai ini siapa Revelation pun zaman ini sawo Israel ro hai u mondir no u nokta no tangpinai Judai ni nokta no tangpinai mana temple tangpinai angke sing kesmidat kecaro kosto tekto bisnis ni kosto tekto kecaro si paine mana sarating bosoro angke sing lekhawi na sawi mana temple tangjak mani ya bolo tahu so temple tangjak apa saja mau ikut sawu Yesus Kristus pai si pai kepu hai bela angke Yesus Kristus pai kangke boni mote orang mote tuma senglu boni jole mano luklai nai hai bela boni buskar no klang mani ya bolo boni jole mano luklai nai oseng saro nges boni jole mani luklai jak seng lukha nge temple bo tangjak nai Israel tahu temple le tangjak kan Jerusalem tangjak ya ko nge tangjak nai nisha u temple si soitan antichrist bo asok nai nge pila sarotin bosor mane bisis niwo bisitang kaksa soitan nono Israel do harogu kulum nai omono Kristo ni kulum nai nai sini tong mani teman lo barok tamu ko nai sini tong ko piaba bo u temple ko shanono paithak bisithani kaksa paithago bo sacrifice klai ro liang sinai mui ratha ro liang sinai ga aprono barok sinai omo kubu Kristo ya omo antichrist nika apron kena bro teman u antichrist borok no teman nai soiso sisoti number 666 u number jurke rowani nai piaba ajorawo 1,44,000 Israel dopa bro naya nawani naya ngobai borok betharjak nai u betharjak mabai ne borok nalia piaba betharjak nai haka u 1,44,000 borok jugna hawo sogui nai borok ni fola teman yang male borok soitani number no nalia borok soitani borok nglia Gawa Revelation chapter 7 atau 14 atau senggubo no okay jengho sini amo thang bisnai ge awo rapture money awo bisis nini odeko ba kaksawo ungmaya rapture tribulation ba kosto tekto ungya khosukang ne sokphainai rapture ungmani loge na kosto tekto jora sokphaisnai temane male boni pusano Kristo bot langi tangka hola kathano bot langi tangka te koisi kerikya sengsaro borok haya mane bono poito khlaya bobai mungsa connection kerino si boro wiklang sinai hingga hani bagino bo plus tunai o sengsani borok lotno okay Matthew chapter 24 jeng hai tang lafiya na Matthew 24 42 and 43 Matthew 24
42 by 43 ang purwana hake huske tongdi tamni hanke norok ni subrai bupro phaino abo norok sai manya o kokno muito narati sikok bupro ha phaino abo nok phang sawi man ke bo sisawi tongwi nogo sikok no habu bla ge tabok sisawi tongdi huske tongdi tuman male subrai bupro kipili phaino koisa sia obunu rapture subrai bupro kipili pene u rapture no koisa siwi maya 피어가 그방만 버럭사고 앞으로 파이네이프 하이 파이네이프 그방만 버럭사가 2012 파이네이프 다보케 고 코로나네 조라와 함께 2023 파이네이프 2024 파이네이프 어버로 배번 달라 라마 코로나 나이 정말 바이블 사고 고시시야 그것은 나신이 동 of course 좀 사인 누크 보사고 어마이 누크작 나이 그래 안 파이네니 가속카 피어가 우디 너는 파이나 우비시 원은 파이나 고시시. Okay, Matthew 25, 13. Matthew 25, verse 13. 13 ang purwana. Jisu hai kene sawi kok muthaka. Abune bagri no huske tongdi borok ni sajla bu salo paino bu jora paino no abono norok sawi maya. borok ni sadla Jisu Kristo jini subrai bopro kipuli peno koisa sia hani bagai sing huske tongna nai nai songwi tongna nai tomane male bo phai mani loge no bisis ni kosto tekto jora sok phai nai ga bisis ni kosto tekto ni skandron boni Motha no boti sawit lang nai boni borok no boti sawit lang nai bo thui bai su samani kusung kupur borok no bot lang ita lang nai boni bo thui bai su sakamana na sung kupur bo samongo pnangani bagai ini boti sek lang nai nang je mani no su je mani no kosto kai kusung khai mun definitely decide lang nai hai bla ke omo hai nai bo sung no samongo pnangani bagai bo su sai naka phia ba bono poito khlaya borok ke taw bu boni mokolo kusung ya kho obviously ke Bible jeng Daniel bu jeng nugu Daniel chapter 9 gotmasa aro 70 weeks ni kok samani nugu 70 weeks mana tumanai 70 bar hati bar sini about 70 weeks angkan jeng gusika 70 weeks gaseng Daniel 70 weeks mana sotu sabda abo paithak ni sabda 69 pore 70 ni khakja roja tongni Daniel chapter 9 verse 24 is mi pore thakin luknai inge aro kahama ken srai ken saja tongo abo Israel lokni bagai Israel do pani bagai ni Motha ni bagai ya oro Daniel je suimani abo Motha no sui hormania ba Motha ni kogno suimania piaba Israel lokni kogno pri suimani se aipun kawango boro obono mix khaye Motha no de suihoka Israel no de suihoka abono busia ngai mix khaye aro tumanai confuse khlairo jeng nugu 69 weeks mane 69 weeks means 69 weeks sabta jora abo Jews romni bagai inge 69 by 70 kejarong ke Motha aro Daniel bu nuklia Daniel sihoya bunukjaklia kejaro temang tong 69 by 70 kejaro oro kolok man tong ke Motha ni kokno Daniel nukolia piaba 70 wo ke aro 69 ek sabta ek nisimik 69 sabta abo Jews rok ni bagai nge Gentile rok ni bagai khayok mani mall nge Motha ni mall church ni mall obro piaba Daniel okuno kok saya why should 70 nge 70 ni ke tesha Jews rok no tiyino sahamun obno jeng busi khang ke ne srai
mungsa bujuane tukliya bujuane bezal kerja. Gen ularo waisa sukzora makangke jeng serumai ini 79 weeks Daniel chapter 9 24 ni simi jeng politik kangke nugu. Gen oro jeng ang salam musuh meningke Yesus Kristo asai mani je yagulo bo Calvary Cruso trikya bo Calvary Cruso trima bai mothano songsai kelangka boni tri bai ege bo triyei mothano songsai kelaika tabuk sukjora o motha chole ni tongkho piaba bo je pro phaigo mothano nawani bagai phainai ege mothani ayu paikya Gentile ro ba Jews no kare je borok ro mathangzagoni ayu paikya tekrikya tamane male khayok mani molo kaisa si Gentile ro mathangjak nai u khayok mani mol no kare jengte jorawo Jews Gentile ro mathangjagi maya ke baksa pusu borok haini wan sogu baksa langjak nai baksa pangrut nai piaba haino ulobu baksa mane Gentile ro mane Jews no kane borok ulobu mathangjagi man mathangjagi meya tamane male kaitor mothano khaksat lang ri khaksano kari klang omo hidi khlai nai mothano bo ek login tlon paislo net lang khaksat lang te khaksat lang ya omo haya tau sini besar teman lihat jeng agewu ang saka motha mana nu kaitu ni besar ge motha ni bokrom ka Kristo jeng engka motha ni members yaksui yakung omahai tak besar ni bede bu pratong mahai ge jeng besar klang jaka mana tamu tung yaksui yakung bema mokol khungzu beba klang jaka ble hele omahai 1 Corinthians sawo pada 1 Corinthians chapter 15 othane 15 verse 51 by 52 ang porono bisingni okokno khnadi jeng bebak no thigla tamuke paithak ni salo totro pungke no waisya bai mokol mupuli kaisya bai no jeng bebak no mul philjak bainai a totrok pungke no kuthiro thanglangke muthangei disajak bainai pia jengbo beba no mul philjak bainai nejero u totrok khora mane mo pungnai bo phai o pungate jodono jebono poito khaini rok disajak nai mul philnai jengbo mul philei disajak nai jeng u besa tabo kuthri bo pholani besa rojak nai gesengbo sini besak selai jagi kogot tini paika tabuk paikangke u besak bai antangnya kaitu ano selai u ono besak holani besak ronai ngemu pli kaisha wono neje nget jeng debu bible testimony yano jeng nugu chapter 4 by chapter 5 robot jeng naikangke serasa ni teman-teman serasa kaitor boni mothano tisamani yagulo serasa borok santi khaksang peace omahai jora sopene teman-teman male soitan omonu soitan no soitan ni samung omonu teman-teman male borok i 어부는 가이도 어부는 소형 그리스도 하니바게 각상만이 동톡만이 카통만이 어부하이 비아바 어부 스랍사 스랍사는 이야기로는 가이든 졸리만은 루크라이의 로작나이 이게 못한 게 우졸레만이 오 졸레만이 오 그리케 보졸레만이 파타로케 tabuk mana ino tabuk roni gunda krok no seng sogei tungwi sogei agero seng gunda krok no tungwi sogede
Nggak je kaha manai rokno ba mai selai kaha ba mai among busli kenang rokno keseng nawe alada oke dawi romani au mai selai mana busli kaha kekrek no keseng gulaw daw kau mahai ne buku buk no keseng kau mau kai dulu sogi doi nggak om hai ne kau kai tor boni borok boni busha mana mai selai sorry busli kenang mau kekrek jeng je bono poitok lain dong ke kai tene mau korok kekrek ge bono bo tuma nawe sai khai bo dawe ka ke tisai loi na nge omono charge no bo tisai ka ke bo tisai loi na nge je chukliya guna guna ke bo thungui sok nai omhai nge tabo motharo boni busaro tuma ke tongui na Bible sawu merah besane kailai pada wo tongwinai kailai pada tangdu kailai pada mana ne jotono Khatung jotono tongthogu haibla kailai pada wo jadi gusti koga ani bukanya pan kaijaka ani besapan kaijaka ani okrapan kaijaka ke jotono tongthog lai boni kailai pada tongthog mani jora geseng buhaina tongthog mani jora kaito malai maybe seng baike kosto mai phaikya kaito chung no baike pioka sungsara chung tama khaikya bono tui pana salai tongnai ba kaito ni tumnai kaito chung no age kosto mama ni no santona ro nai ongai pana nai pio chung exactly same ya mera basani kaile panda wo sing tongwi dai nei bible sau sing o sungsani bai ala dake tongjana pheli Revelation Revelation Funukzak Mani chapter 3 verse 10 Funukzak Mani chapter 3 verse 10 Ang po yun verse 10 Ang dagima haino nungka logui tongma bai O sungsani bawang borok rokno ang sokna bagi sungsal genanggai tekto nangpuru ang bonono tekto ni yakni katiruwanu oro hani sawo English baiknya because you have kept my command to preserve I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth Neng ani kok nama bai, kon kok nama tahu. Yesus Kristo no poito klaimani. Yesus Kristo bot saka, gospel kot makahamane tahu. Yesus Kristo no poito klaimani. Engage neng ani kok naka ano poito klaika. Angin bagi terima ino neng yasaka hanya bagi tabo je sengsano ang bustung pro kosto tektoro pro agro nerokno kateroi tongronai. Nirok no sayo ke tongronai nirok aro sogiliya nirok ala dake sayo nirok no an tongronai tapo krondi 좀 스마이크 사우누고 제프로 이스라엘로 이집니 엉카리파이나 스칸트마 가이들 사워 트이풀디 우호로 트이풀디 메라라타리 트이풀디 트이풀작 노콩는 노칸케는 안 수와리 버럭 부타나이 라호와는 우 수와리 버럭 부타나이 뭐 우노콩고 하양시나이 트이풀작 노콩고 트이풀작 노콩 트이풀작 양케 안 노콩고 하웨 besar okra bebak ni mal mata borok Indonesia okra tonggo bilaskan asainai bo thinai ane so okay Jews ro Israel jati ro borok three-fulka mana no borok betar jadliya geteni dino ke borok Egypt ni nokari paiman ka Faro raja saka nirok tangsiri ge omhaina जों ताव जिसुनो पॉइंट खालाय खामाने ना सिनि बसागो जों थैनो फुलखा नगे थैनो फुलमा बायनो जिसुनि बो जलेवै बनि जले माने लुखलाय नाय हमने जों आरो दुल जागलिया जों आरोनि संसारनि दिशा जागितलांखा जों नबो उ कष्ट टेक्ताव तंगलिया जों दिसाइतलांसिनाय के आं पहिलाव साका
जों बाइबेलाव जों जे नुगो बुस्थुमानि कक गायनाय दं गायज्रांके the judgment seat of Christ the judgment seat of Christ kok roi te mas sanai gan 1 Corinthians 2 Corinthians chapter 5 verse 10 tamni hinba जों जौतनो बुस्थुमजाकना बागै ख्रिस्टनि बुसखांगो माबा जानाय अ संसारो तंफ्रु सामंख्लायना तै सामंख्लायमा तै न जौतनो जाने जाने मानथाय माननाय सामं काहामनिबो माननाय सामं हामियानिबो माननाय अर ओ ख्रिस्टनि बुसो माबा जानाय मानेनो जों सका दनि बागै इंग्लिश जों आसल कक ग्रीक कक गं कतमासा बेमा नेसा बेमा मानेनो जों एनुअल स्पोर्ट को फर्स्ट सेकंड थर्ड ओ बासामानी गजारों के फर्स्ट किसा यागरदी के सेकंड देवरादी के थर्ड ओ माइके बासा यादे एनुअल स्पोर्ट को फर्स्ट सेकंड थर्ड ओ माइके ओ बासामानी प्राइस रो प्रो बासारो माने बोनसी बेमा नि ओके इंग्लिश ओके the judgment seat of Christ you know kaiton Kristoni bus geseng almost think kaisa bus ke bono poito khlayaro borgo bus thum janai tomani bagai morke o sok jamani bagai borok no bus thumnai ge sing parunugo kaine bus bible bus ni kok je pro sawo sing context o nai thai amok Christian rok no sawo boni bus harok no samani ge angte pro saka Christian rok tomangi tongnai जों काइटर बै थांफ्रो पुलिसगान जोंनो बुस्थुमनाय दन बगै सकाट रवानि बगै मरकेव खिख्लायनि बगै सकाट रवानि बगै गेतै कैसा आंते फ्रन सका जों बनि जोंनि काइटरनि मेरा बसानि काइले पांदाव जों तंथगै दंगैनाय रेवलेशन फुनुकजाकनि चैप्टर 19 फुनुकजाकनि chapter 19 verse 7 by 9 on Purwan 19 7 by 9 Paidi जों खासरां गै तंथग लायानो बनो काइतो खनै लब लायानो मेरा बसा काइजाकनाय जरा सफायका आबनि बागै बिनि बोरै तियार ओंखा बो कामना बागै साल कगजाक Lilon kahamni ri kufur ruzakha. Lilon ni ri engka kaitoni borok rok ni samung kaham klainai rok klaimar rok. Apro aswari anohai hni saka. O kokno suidi mera besani kailai pangdawo kailai pangdawo kobok zak nai rok boro hamsa zak suari hai hni bo saka. O kok rok kaitoni bukuk ni kok kebai orang sing nugo sing kali panda fine linen mane raja rok poni besar no chungro mani obahai sing chumja ngai sing kali pada tomakai hani hai tong thok cha thok khushi khatung mai ngi tong ngai nge tolaw ke tomang nai o sing sarong ke kai to ni jole mung yu klai ro jak nai nge jole polin jole mung mane tam Bojole mana luklai ronai. Actually, bojole mana luklai ronai jeng revelation ko mana lugu. Get the man jole mana luklai ronai botte cherlia. Usung sana bot cherlia ke pola ke tharbo kerikya hane bagai jeng bible ko bang manugo podre por sok phai natural calamity phai nai o borok ro walai ngsinai nuclear snamani ro afroron teibo phabilai sinai haing lai sinai mane sengsar emon cost of to apro nai tabok jung andas klaimana tabok ageni jora bai tabok jora na haye kan ke phelai to inge age obsu bong thoklai khat mane kejang omha pia tabok nai di inge kasok ganda phaide je omoni bisin tinu sengsai mana jisu phainani kana of course bokro pai sengsia inge phaidi
어느 뭐 닥시나 승호 부지야 승호 작나이로 동카겐으로 사회만은 그방마 이제 꼭 더고기 사작만이로 동카게 뭐 사주션 로라니 부수카게 그 모습을까 그바디 소리거나 부그라 카이토 너 함바이로 오조란 능승으로카 게티니슨 모타 파이타고 도마 응나이 보너슨 카나라이캬 사라이캬 완속라이캬 가이토 능승으로 주바디 테이버슨 니니 트이베 수사작 슨 니니 모타 응마바이 파이타고 슨 도망나이 보너슨 부시위 카나위 시마바이 슨 카통이 동이마나 도마는 몰래 살사는 파이나이 जोंनो तिसावit लांनाय नों बायसन तंगैनाय नों तंगने जागौ काइटन नो हामबाय ओ आसाम जोंनो रमानि बागै हानि हानि थानिया परि बुग्राजि सुंनि सुइसा